Ozichiri kaso. Ozichiri kaso. Wa bakasa ute jama bato. Yo. Ananse sam chiri kasa. Ya bato Ananse sam. Achara m wo inedwe. Akoncho. Ananse sam na ayarma. Efuma ya okita. Ayo Ananse na sam na ayarkan. Tin dia na sere yarban ya Ananse na lo ba tremi. Deminti onu no ati na egware. Efuma yedo. Ne deminti sa ma ba o ye cheru che ma Ananse na sam na onu na ka so wo mi onu ati ya de na ya Efuma na ati. Yo. Bebatu Ananse sam oye impanyin sam. Oye okatre wakati opanyin ka de chro manda nkata ma wa wesidu no woso wesidu no waban woso wosua na woso wade bo ho obla. Me batra mo si ya ekura be wiase na nde me batra mo asi. Wanshe papa bi na wanya na yer na wa na yeren onye na yenu tukwan ko beebi o ma fufulum da me fande sa wata atwa ha wotukwa akọ egbe akwa kwọba obla na papa no onye na yere atena ba ya mmiri ba ya ọha oba biala empem nti maami wa aye panyin anka owode onye oba bi nanka Osman ye oba bi ala amba na nokwo no so ye ogbafo bebre ona de kire wentun ni ansi mfichiri hefu yimu na oda agba abefi Na wo woni abe mampo amade yankwan isusu ma ka bi akiro na yi wam ma pepe wa aka potwe otwe na aka pan no ataba oya no huye no otwe nesla noko osla ko moyim wona neslan oto kro adama na yer no aka ta na ye da osra ya meto ama we ho ma ya dedenze na mede ba ya ade na ye ate owa acha de ba ya nkwa na edi ogba oba ya ohu osra ya ma ya bawe na papa odo osra ya de sen na ye no muchian no hu owusu bialu okwahie baba bialan opun wasran no hu sisinia isusu ma ka bia chro na mako osenho ye no modako ba mo so afan dem asenkwa papi anyi na ye kwa habem wonka ba obi aye ediba kama we bodo won so sisi hu obi bia sisi hu obaye ko gbe ni jazi ala mo wule ala mami wa ba ye edibi o de si he soko o de edibi ala de ediba so ya ye wo he wana no ri ediba bi no da abla he ala bi na wa ba ye edibi ama he ono no kwa ime anyim ni oba akura na yere wodi wote pimpim ya no ohu bebi kura le ediban ofi besi no na de eja da ya na esichira apuru we ebu enu ma ba ya ne bata filala no na de wo be de ediban we de ediban wo man wa kwa habe mo ba na ediban wa ba ya esi wo na bla nyi pa na o ya ediban ya ba so an ye bedire hu echiri kwan eyi wo ma na obenyini obaka akira na ye ne de ama ala papa ala nda kwawra abio na emi me kwa edumasa ala da ma ole nyu na ala amate na papa ole nedwe matetewa ma hwe oyimpa kulala
Obaba ye de mezi bi ot damen no de bebesi yen kwan no ne de ama okwawra abio na papa nso obokwa edumasa akateto papi okware ya na obu na echi kwentenchi oba teto ne dan na echi yo wo ma na wa abo no ndu papi o so mo ti an de bibi atwa na ye ne jadu okum na ba na atwa kwe papi o de ne den do de na iwe koto otokwe mu an kwasha o twira ni sran wa din oba fe koyo na no so oba anyu ya ati mu o sori ejina ho na o sori ejina kwan na nchi na nyum o gbato anyi na ogbo hwa nchan o hwa nchan o hwa le ofie wura le ba na nyum o gbato anyi de menyi wa de da kwan ma so wa de dan chan mana sisimi ye mo shalo fe wulolebo mo shalo fe wulolebo me shalo fe wulolebo mana sisimi ye no bai wa so rejina we kwakwani je tantam odra bi esija na bia bin wa gbo ne ba nchi ebe am so me hwe ni bi tantam do hwe wa won fufu ewie we dibi ologbakwa no wa san we so nu mi mu mana sisimi ye menyuwa de da kwan ma suwa de da tuacho mo shalo fe wulolibo mo shalo fe wulolibo na wa ama no hodo pa wa akasan ho pepe yo hwe din ola to twisire yo san ehwe ono no aya obeye de ba no de mahei pepe ola ma ati no no papa obokọ osan yi kware adechi ebio na no so pepe wa akira na yire be ebio anko wa ate be ebio ono so olukọ okware no so mie no so ala pena pepe oba sam ho na no so osam ho so twisire wa ate wa ho ikum wa so le ejina ho na so we so ne nan mu mana sisimi ye menyuwa de da kwan ma so wa de da ma tuachu mo shalo fe wulolibo mana sisimi ye mo shalo fe wulolibo menyuwa de da kwan na no so wa ye ne de ban yen tantam we didi we wie na oba mane hula abo ne wa dun ochisi o papi ole ihe edan yo ochisi rewu nti oba yi wa aka omo ene yo ochisi rebio na papi okopu e hola awura ya be ye de ban de sin ehwe ole njo no la mate na no manyo batena atin so ole mate male nti na maba no oba yi obefi ha ben ma nka ba oba koyokowie otini hwe ho na papa wa isha ala ma ofasa wa ofasa no le nyo na ti abata dada wa ofasa otida me na e ma mo me na ya blable ola na do wa ba ayo na wa ati na papi obeja akete ese ya wa etu odina atre na ekurase obi ona de ma mi olukwa ha be me no onyin wa ba no onyin ma mi obadam no ko be bia lo me som mukra me yene bodwen
find the matin qua. No, I need that say, Wake Craho. Mammy, I can say by inquire, babe. Adam never want to wear the biabi. Lady, the monk, Papa, no so than I don't know to one who. No, so. Waka yan ya duwa kakla. Na wa ya dam no abada na ye nchen. So den dama. Kakra ta na maami we hu echi. Na ye no mudako. Na la no opla ye bibia la maami empla nkonsu nya hwe. Na kro yo asala na pa market ese wa fami so all bapra. Echi maami wa ka fe egwe. No de besi finfinu mu wa dry. Wa atna ho. I could say, why plan? Where would my mean check? So he hadn't. I'm a find the matter. I can tell you that my way in is all about pla. Well, miss all about pla. Wapla, where do mammy or tea? I can tell so, mammy, for a choice on mamma pla. Cassano. Now I can tell you all a pla. Where do her or Jama? For a choice on mamma pla, crack. Na mammy or to her. I got to say, oh, Loba Paplo, the chain, no how we. I got to say what to say, new Leonard dinner, walk or two. The Chaka say by ya. Ma, my prayer may call ya was one cassan. And she, my behind the mammy, or sorry, is sin. Wapo pon. Oh, ye, and me. Monsal. Yeah, to a book to name. May I apply you, me your artist. 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 Me apply it. Me your artist. Me apply it. Me your artist. Me apply it. Enjoy daman ne jaka te se wa bob na lo atwene sela na ji baka kira wa yire de be yi na ba no se otwe sela ma se ma mi no de baka ne ya za no obako bebi e ofiri ba akate se o ma ne hulala no lo aka sen muchian de chiru ho se nya adwe Oni na kura baka wiasi na tabapa wan ka tira na yende oba no twesela nko obako ete wa so won to obi timosi e makura obaka wiasi na asini ma na ntse sama motowe oye do
onye do wenje bi mpene do a Ananse wase yo Ananse wase yo akatasa ni Kodzidan oba man oba esi na weje atụrụ sam gati na obesi mbọ ọka achịrị m ma na mebaka no kwa asam n Ananse sam wenje nzo Ananse sam wenje nzo Ananse wase yo yeah sam mebaka na ketesa ko do ma na oboya ma na mebaka ampa asam achịrị m Malaba chere mo si ya ma na ne Yankopan oyi kukwa dansa iyo osiri oyi de beji ayanko ya kura enka na che kukwa dansa ne yanko brabo yi otubofo Yankopan na edi ya bi abari nti ena Yankopan oyi kukwa dansa eto nkwanta mo paai titi biredon ena che Yankopon ne yanko brabo a oyin wo wiase mu oni kukwa nansa na obaya ma obade se kukwa nansa oye diban na se Yankopon mba ya ori didi se Yankopon oye diban na kukwa nansa mba ya Yankopon ni didi no yankoye numu ya dzi na Yankopon wo oba bi anu ya fia madam meyer abai na ho fia nyina wotera mara meyer ena Yankopon mama de be yompe onko be biara de biara Yankopon de be ohyedem abufreso we bibia obade ohun beyin na oyin etina ori ade no we bu no papa Yankopon no do iye owomu ukwana nsa okra ena odo hwa akatese kachi okra ena odo hwa kachi Yankopon ne be no ho ya fie semri yanara pam ne ukwana nsa odo dwendwen okuye roba fara ne sabaka Yankopon ne be na Yankopon ne ba so ofia na ama nizia Yankopon de mani ama nei ukwana nsa otena hwa na osi mrodwendwen miti obi oyimu ha Yankopon ne ba ama mo wara ne pe iyo wa dako menkan ntua masa na ukwana sa okọ Yankopon nche me yanko orabe o yanko brabo ore me pere me yudi fen yi be di fen ore abai ya na to de da dey nsanyara yenye fen di biare yedi ore na de me di fen be me yedi ampa yo na fa fen ne bra me ye na ukwana sa obokọ Yankopon nche ore me yanko brabo ore ye ora me pere mama eta aside ife ya me yorubedin semu hwaun na wo so ejeru me ba maka na twirampon na wo so re keja ama ni Yankopon ba so fa na ama da kwakwa ya Yankopon tena ho okotwen twirampon ne Yankopon so keja ama iwo mmira hu na ukwana asa mbrodo krodo okwa na wekoboe amade dan na o hyeodan mu bro ore seyi mami u papa ka ore o mete na wa baye ne finam na okọ ukwana so obepada ne din na okọ
wom nansa na okodi yanko yakopon nche me yanko mabo yo no we hwan hwampo na so re kadama no okọ no we dua nche na finam wom a anasesam nchere nyina ago na wali yede ye dagwel me ba me for me to blame abo bi person we ma me ba me for me to blame 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 You see, when he was going for hunting, he didn't took his gun. After he reached in the bush, then he forgot that I'm coming to find some animals to kill. Why didn't I bring my gun? Then he called home. So the daughter or the son brought him the gun. That's the meaning of this. Now you know, if you are there, I'm over you say, yeah, onto mon pray pado. Dako ama onko pray pada ni efun no aya de. Ama ola papa Yankopon obi sare ba amba de na obanyin biara yi akurase ha na wana na oye yi ama ogina hodi ola papa ye na ibrefen na yi Yankopon kwa na nsa wodi Yankopon ogina hodi ore meyini di fie bi de ono oba obohu am twirampon na mso le keda amba na ore wala na aye nzuko kwa na nsa na wa ba ye medamadi ukwa na sero ye yi ne de ukwa na nsama odama na eme ne Yankopon obobode we de wiase ma nyina wo magina na wo mo hwe ukwa na nsa wafa man ukwa na nsa otsedam pepepe de ne de wo hwe ukwa na nsa oyim da wa ye Yankopon ndem no bo hwe onyi para o sha mebe enyam na iwi adere menyina kokwa na se oti pe kokwa na se boyo o ma no hono pal opere yi suro kokwa na se waka tero opere na yi ahata no do na iya isi na orhwehwe bia ba bi ma kwa pa nso kokwa na se oye ya Yankopon no ma mu wechi ma kokwa na se na otaro oban yi hu owu na odno wo hwa na okahye oban hu na apa no mu bro de we sa kan ukana se wakahye otokuru no mu kura waka enti oban ne papa na opaayin na ukana se okahye menti Yankopon ne sa nka ukana se enti so obiara nyi obi de bedi twen ya bisande na efen ya yimire bedi na se kire yide na onkyere wase anya dama bia na obeka de kayayi orekoku na bia na wekoku ne ba enti mosi ya me Yankopon ne gukwa na sa wan ayankoye yina orbobade mo firi mo baani mana se so ma oye do weje bi wo so a won pino de wo pe da wo ma wo bua Yama. Ekusanfo ye Ekumfi Atwa na hana ye kan na sesama na ekai Ekumfi Atwa na ekan na sesam za no hana
Chira Ananse Hana ni fapim owo osande is there a team Caesarea Kodzidan Mu there we see special for Ananse stories, and this is a place where Efua Sutherland, the writer, has been coming here, and your Ananse stories there, or Ekumfi Atwa in the central region, the Ekumfi district, of Ghana. So we are here today to explore the storytelling skills of Ekumfi Atwa community. And enjoy the show. Hi, Ekumfi TV. The massive break. Ananse someone you know. Me bachelor mosi ya. Se uwo babono. Anwo babono. Mo ti biala. Awole ye den. Mmene ediban. Mo ye den. Odi. Nda nnadwe me bachelor masi. Oyo obalma bi. Na da mo ba man no oyo konfo a oti ikrom na da mo konfo no bibiala obesi krom biala no onu no oyeden ohun no oka so obi yalokra wade bla na wayeden mo obotuma aye no na wapempan ho bi assembly besi krom a obaka ma wo se oje obaje Dey no wom asana okonfu dwumadi a olidiri wo kuro mi nyinala se ni ade biala a obeye bia no otan wom ni nti nkrofo wa ayede wa afa no ho apam de mo konfu ya oti kuro imu ya de bia na bibiala ni yamfa nkohwe okonfu mo ri ye di eboso na ahwede se no dwumadi odi no so oye papa ye boso na ayede ya ahwe nti okonfu yorukọ oleba obi yela wada able no bi odeda hwa mfi ba yo ha ansana yare no ore ya kase na aso olunkun so yede enkyen bibi so obesi kroma obapampa ho kakran na yina amanfu yi wofa okonfu yi no ho apam de
didn't know one funny the massing car. Nay, no man for confiding up. No, what's an after there? Or your comfort papa now. See, Dambre, yes, we are, Otsue. Na abandon the nanum. One best shafa. Into a will what in your maybe. What is a sunum? Now, our front confident there. In Yamana, what I say a sunumuno. Obotum. Wabubediana. The most of you are now them testy. Amen. Amen. Yeah. Yeah, that will. What the Bible? Yeah, man, as a son. The way you will pay you growing, I always do and stand while man is coming. Then I put you in you. Why did you try to inform the chief before you come here to do these things? Huh? Someone by the idea. Remember, can't stop on here more growing. When you shouting? Yeah, yeah, yeah. Open your nose, my baby. I'm a frost, my baby.
Yeah, audition now. Oh, phone so. I'm a frost again. You are, baby. It will grow you, man. Watch out. Na ma me me yo temi nko ne free ni ache into kan di Oh, come so. Ma go one more. Ni o ta mu ya na ti en to ke. So. Ah, meje. I'm a frost again. I'm such a bad. Oh, so
Yo, abufo so megwe, afane te mbase nkwe. Yo, na Ananse se ba mema. Oma no, obede obesi esu. Nti wadi nyama bi behihiem. Nti mo ba yin de esi na obesi we esu na wo behye no. Wadi obrekuniti. Wadi ogwentil. Na wadi ewu anka wo fre na atikire. Da me yema ba ase na wadi hyesu a wadi hyem ansa na waje ban no afa ho. Na da me yema ina so na wari ya no na nanom no na wafa apam nti wari ya no anadwa obiala yede enyim demre first na atwa wo yesuwi wadi ya makata ho no se pepepe no apam ye nyina ne akwada deminti wo fa da mapam ya na wo fro okonfo no wo ka kire nde sisi aya te de kuro ye obi ampe wasam obi asu ye de obi asu ye de nti esu ya yari beye anara nyama ye dire bechem ye ba pede bobubu edi sa ibutum na bubu edi a ye bohu nne wo ye okonfo papa wo de to okonfo na enyim na afide na wayedin amano bisi suna maka bi akiro dementi okonfo akoda ona obodi ni sa madachi no deyi na owo oba bi wo ho a oba ni afro gbani oba ni so yokonkwensan na oba ni so kise ankate no wayede we betase dementi nibe onpe na asem ti wa pam no ma oyede ontrefie wa hye okonfida de demide na obaba na webe bubo dami yame eba asen ni din na aya asam amano washan ba bosum owom na aka na eba asa okonfina la otunenya onso biala na enyim sana ne ba no ohye okwanchan demre nkan na yakwe ebu akwa ochi ohye okwanchan ohye wa na ote da mba na wo konsun wodi nkomo na da mo konfi a owo be krom he yala otwetwa jihen na da masami a atuni de ni ya baye nde okonfi so nya basabasa so okonfu manumpu a otwetwa jihen sala amen Ananse son kaya so ya ba me bro baba sale first na office ya wa me bro bi ni ya ise me bro o ba ni ya ka no ba ya ba me ya Mia
Ekwaya mo mfa de mbasen kwa Ananse sama mama emayi wonu konsu afania enukum ewo ikuro biala mi na mayi a wo kwa wanu nde wori di nkomo na oba akuru be bi sada nana la bada ne wodi hihye esu no mu ocha na owuri bi se asam no wonko owa obete no baka no ochiriwa wonja na ye yanko yala ye ba sefe na ye nam kwan mu a ye konsu ana obaka na nase wodi ogwaniti na ewu a wo fe na atikyire na obrekuniti na wodi hyem sa na okonfo ne ba no ohyakwan no na kyiri ho ọhọ na ọtí pẹpẹpẹ ní ọdún ní tẹtẹtẹtẹtẹtẹ ọba ọbọbọ ní papa amẹnẹ dẹ papa tí a ewu esu na awọrehyẹ no nyẹma wọyi ọsọ wọn fọwọ́ nkọsọ sẹm kọ no wa ọwọ fi ọsọ mi sẹ nukọ asẹm na mi yẹ dẹ mi ka kyerɛ no dẹmi na aka ne bia pẹ ní ọsẹ na asẹm a wọkẹ di na mi gyina hɔ bi papaapa ọsọ na wapam ne be ma oye de okọ ina adiribati ma bi na asopia na osa ibai na obaka te papa se na osa mpa ose eti sisi ala so bade boru bochin ma marsa ma madi abena mi wefi de maye de na mahu ose wo de papa odu a wo de machiro onwuma to na musu maye de majiwodo okona na adachi ma biri aso de mi na memkire na wa bogwa tatatatala atokroi Kodzidan de mbo onye de wonkom kura ai de wari ya fache adomi waka fankofo akonfo machini osiru kenkri woguru no konfi we tigom osa okwa okweti no wa beti o ne yakobo ne ban na yim no wa tiem mebo konkwenseye mebo deblebeye ole mi we fi da na asem no na no beso ajiro ole se wo so breko ogwentro na chini otsiro kikri da cha de mi de na osafu yin na wa de na obi amama yi apo na me yaje na mi furu ole mebo konkwenseye mebo deblebeye ole mi we fi da na asem no ole se wo so breko ogwentro debi na chini na konfi krede no ne de nyama de ma ye kwegbu akwana konfi wo kom wo yema ba na onu mo totori hinala ototoro na mo ho papa emi misusu na maka bi akiro kikri okwa ha no wa ba na afi ma me jedi ojedo ohuru a fanfa ho no se chiri cream osande we ya hoden chini nyina gbo ade nyina wie na okoje na nanyim odi ni bodu ya odukotu na nado osi nana esu ya wo she nyama a wodi she mi ye
ewul obreku na ogwentir niti ohona na waso waye de won ba no do kikiri nwana atamfo bado wo nyina waye de waye brem ani ma na sesema amemai se wo bebono wo bepopo menedi ban mondi na enyim da obotutwa ajewo wewe bia awo bomo
Yes, we say yo. Oh yeah, we sampa. Men with that sitting to Kodzi or Wampa. Sitting to Kodzi or Wampa. Kodzi no we. Na eya wonti na oya na abere na Kodzi na egu na so ngwi. Encha mu of yoti encha onye Ghana ha na encha oba na okọ. Papa oyinu nua wonya ara nche woba ene wokọ na onam za de bilibi na ade na hiamba yi che wonyina wokọ na so onka echi da be pele obiara yen no wonti asiara yi de Okwedi de onya za oya abosomede Okwedi ya ada oya abosomede ayo odinu more o me nkwa ho me nkwa ho wo ba asafo me nkwa ho den na muslim panyin paso panyin bi okan osi na wo ye na ne nkwa ho na wonam no wo ye makoro mu oye yije na mubu papa ne papa kwa ho na da wo ye me nyina won ye makoro ofere tampa fure ente mesrade boy 2 weeks na na aba sente tahare ya bi edinya nyina ahia nkwa mahian ne yati nkoma da se ala waye aye da papa aye fiaso nti boy 2 weeks Kodzi ne bokoro nti obiara fasiri kama no de boy 2 weeks na la oye nyina yan yadin sa system babo system ne mbo system wo hompe Kodzi ne bokoro ansa ne ewie system no so akwado umi enyan kan ne iyo madam Masi Abusha fonti da ho wo Ekumfi Atwa na dema ye kan no aha no na ye kan Ananse sama ne fapem onye aha enti dema ye kan den wo ha mo na yo Efua go amen Efua go amen pocho edi masana ma kasa kakra oye na yije pi de inde waje hen wo afeldo na waye azo oye fel dem waza den waza kire hen na nsam ekure another ebien bi na mepede me den maka na mde hye yenuanu ma wo ha no osan ye papa beji ha no ka bibi sisia no ekure no hene jepaza oye wo no ona na owo ha sisiare nti masere ye no school fo mo from na wo ha no a wo ko school wo ha no emi teacher yi mo from a menye won ye culture ho na menye ho ba ha no nti won so ndo za wa ba he wo ba ebosua bibi na won so wo za den wo za akọ na mo ye menye je nsu pan de wasa so enwu de mpanyimfo so wo so wo ye den wo ye nti mo from na wo ho na maka kire won de za he mpanyimfo no wo ye no ono na ode ye hwe na ye so ye den ye ta hu n'echi eyi onya abosomade onye de onya dibiara o chere onye intumu nkwa asor another intumu ya za osere den eye oyaza yezi yeden yezi enyiwa mijezi den ne yenyina ye ba he yenyu age wonu sa wo hwe inframu musu mutumu ne bebre so wonyu aye den waage osa no bi wo mpa onye den onhu bi da onsa so onye den onti bi da nti imoframa na wo ha no ezi me kama da den mo za kyeremu na ma asaso me za kyeremu nkren ye ne papa no mo no wontum wanyan ma hende abibiara imbibi baba wontum wo memegina wonsa wonba kyenen nti hen no de den yegina ye na do na yetum ye den ye ba na ebe ye bibi nti ye baba ha na manye mo frama ya battle group kakra ba dem oba ye butum ye den ya time panyimfo no oba ze wonechi na ye so ya bo mo bibi a wa ye den wa kodo madam ase ye de ye nyina ase da wa ye den wa jin ye fedo
ebusuafo yɛ dɛm wɔ Ekumfi TV dɛm mmerɛ yɛkan no yɛbɛpɔ Ekumfi Atwa na ɔyɛ Kodzidan Mu anasesam a daadaa yɛte no Efua Sutherland aka ho asɛm pɛn na ndɛ no yɛaba Ekumfi Atwa baabi a dan no si ankasa dɛm mmerɛ hwɛ mfoɔ yi to mfoɔ design na yɛka dan no a Kodzidan no na wɔyi kyerɛ do no Kodzidan dan no ankasa no si hɔ mo no Ekumfi Atwa wosi no wɔ 1966 da mmerɛ atwa no kyerɛ no nti yɛbɛto ku bi a wɔwɔ ha ma ayɛ anasesam a ndɛ yɛate nyinaa no ho na wozi ba no ma yɛdze brɛ mu na yɛbɛpɛ dɛ yɛn bɛzi nkɔmmɔ na yɛbisa ɔyɛ ma Kodzidan ankasa yɛ bɛsi hɔ mu na abɛkɔsɛm a ɔtɛ yɛkyir na afi ɔyɛ yɛn no bronya a ofi Netherlands right waba ɔnye Mr. Gansa ne Ekumfi Twa basic school fo so a wɔn so bɛka nsa wɔbɛsua za ɔwɔ ha mi eti mɔkɔ na afi menyi mpanyinfo ha no menyi dada mensa ha kana yin nkɔmɔ ayɛ mentina he na mɔkɔ aba yɛ eja yɛka dɛ ɔdze nkama bi sa kuyi ne zian kasa zedan wɔfrɛ Okwedzi ɔyɛ tete amandze a ɔda hɔ mma yɛgya anom a yɛbɔto hɔ no yɛn nanom sɛ wɔkɔ ahabam na sɛ wɔba waka yɛ adwuma wɔ ahabam na waban na wɔrebɛgya wahoma wɔn ma miɛnkɔ de yɛnka gya hɛn yi na ho ɛbɛhyia na waba Makwedzi na wɔn ya wɔda ayɛ eyigya dza ama hɔn ho nti kuyi ne zian Ona yi Okwedzi onye Ananse sam kunizin Okwedzi enyo Okwedzi yɛhwɛ yɛka dɛ Kodzidan mu a na abakɔsam te dɛn sɛ wɔka Kodzidan mu a na abakɔsam de ɔyɛ pii yɛne mpanyinfo a yɛbɔto hɔn ɛna binom wɔ nkran binom so wɔ nyɛ kurom nnadze nti yana na wɔfɛ nana ɔkwampa a ɔtɔ do asia wɔfɛ nana adwo mansa anaso adwo yenkue ɔno na ɔfa maame bi wɔfɛ Efua Sutherland yanko wɔ nkran hɔ nti ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfo Efua Sutherland nasa Efua Sutherland nasa na American nti yana na iya wɔfɛ nana adwo mansa anaso yenkue kwampa ɔtɛsi ɔno ɛna ɔfa dam maame yanko wɔ nkran hɔ nti bi ɔfa ne yanko ɛna ɔte dɛ yɛn mpanyinfo bi ada wɔwɔ tete broadcaster dɛm abi na FMs na ade biara yi wi ade dɛ broadcaster nkɔtee na ɔwɔ hɔ GBC 1 nkɔtee na ɔwɔ hɔ nti dɛm mpanyinfo yi ho ɔkɔ dam broadcaster na so GBC 1 hɔ na ho aka Makwedzi na ɔyɛ Ananse sama na ɔyɛ da papaapa na ho na ɛna wɔ Makwedzi wɔ broadcaster hɔ ana so GBC hɔ ɔne nyɛ panyin ɔfɛ no Kwame Afena Kwame Sechi Kweku Akaforo Kobnetwe nkurɔfo pipi keka ho Kwame Sechi papa Kobnedu na sɛ wɔkɔ broadcaster hɔ a wɔfie Ekumfi na wɔkɔ broadcaster hɛ yara wɔkɔ GBC 1 na wɔka Makwedzi na ɔno mu na maame Efua Sutherland ni ɔte no ra ɔba na n'adwo mansa ne nkyɛn na ne yanko nti obisa ne na mate dɛ wɔ Makwedzi wɔ Wallace mu na wɔbɔdin dɛ Ekumfi Atwa na Ekumfi Atwa no ɔdahi na maame adwo mansa ɔre mara mu krome nti sɛ ɔyɛ ne yigya da ɔno onyin baba Atwa ampa onyin bai Atwa na ɔba wɔbɔ dewuru ma maame Efua Sutherland ni obehia afaman ma wɔ Makwedzi a na ohun dɛ na sɛ ɔyɛ agoro a ɔyɛ yigyadze anaso ɔyɛ da papaapa
nti damene za na ono momu mama wa ayan adi ya papa nti mami Efua Sutherland otuna no frɛ America fo Germany of a frɛ often developing countries na dzina ma woba with the state transport ebien na wode ba atwa na oyefe woba abrofo amama nti woba wo makwadi ne kire ho na wohu de yes no do da bi dam sadame da no no yebesi kwadi dan a o kire de se woba na wobehia wobaba kwadi dan no mu nti wo hya ase de worsi kwadi dan na atwa mpanyimfo wode wɔn ahoɔden wankafa nkrɔfo biara wɔ beebiara na atwa mpanyimfo wode wɔn ahoɔden wɔfa breachafo a wɔwɔ yimdii wɔ ɔfa dɛm adwuma no ho ma wɔbɛsi kwadidan wɔde si wɔ nti obi a wɔwie na ɔso ɔyɛ 1966 na chi wɔsi kwadidan yi pii ma kwadidan obesi wɔ nti sɛ obiara firi beebiara wɔba tourism na adze wɔ ha wɔba wɔn yi gya papaapa wɔba wɔn kɔ kwadidan na wɔde ho aba kwadidan na wɔabɛyɛ enyigyadze kasena nti ɔbɛyɛ dan a de nhyiami biara a obesi wɔ atwɛhe biara na nanom na ɔman mpanyimfo na mmafra nyinaa wɔbɔ obehyia ha na wɔbetie anaaso aman sam a ɔkɔ do nti ɔnam dam kwadidan anaaso atwa kwadi do na ɔmaama national theatre obesi nkra wiade nti wofi hɔ na wobetie Ananse sam na wɔde kɔ national theatre nti sɛ yɛrɛ si yɛreka no mu asam a ɔbɔwar ɔdɔɔso nkyɛ nkrɔfo pii wɔ kuro yi mu a kyɛ wɔn nyinaa nkyɛ wɔwɔ enyim papaapa obi te dɛ yɛn brada bi wɔfɛ teacher akwa culture fo wɔn panyin paa ɔwɔ yimdii papaapa wɔ ɔnam no do ma dam kusuma agoromban ɔde ba ekuro yi mu nti kusuma ne mara mpo meka ho yɛ concert na adze na hia yɛ wom emmi mara kɔbna BK egin na mabrada ba ko ɔfɛ no kwawota no ɔba ko so ɔfrɛ no Samuel Afedi atwɔbɔ esare pii ne yɛ wɔ kusuma agoro no mu ne yɛ ya na fi ma ɔbea yin de yɛhu de afi wɔn fa yɛn kɛse hwee na yɛtetew de da na mumu kwadine di onwi nyare yɛtum yɛde gye hɛn de ba ɛpɛ nde wɔ ba yɛ a yɛde gye hɛn nti sɛ fra yɛ baabi ara yɛkɔ mbia pii yɛn Ekumfi man na yɛn central region man di atwokwadi yɛkyim wɔ papaapa yɛhwɛ obi bɛka dɛ dɛ America yi wɔdze ahyɛn akɛse wɔde ba kuro yi mu ɔnam atwa Kodzi sami do na national theatre bɛbɔ adze Efua Sutherland na aba ha mu eba yɛyi dan yi fi mu a kuro no mu mba no eba adze pɔtee na yɛbɛka dɛ ɔnam Kodzi sami do mɛ ɔpanyin a na dɛ osimesi akɔ ekodu dɛm bie dɛ ba mmede kan enkyɛ ɔsɛ dɛ nkrɔfo pii wɔ atwa ha nkyɛ ɔnam dɛm Kodzi ana Kodzi dan yi do na abrɔfo wofiri America na adze wɔbɔ hwɛ mu ohun dɛ wɔn yi gyen wɔdze ɔda badek kɔbna bra ina hu a wɔdze enyim n wɔatena do wɔfa ama dɛ mmede kan mo wɔ fɔyɛ ɔte yi ina mebe pii wɔ hɛn mu kyɛ yɛn nyinaa nkyɛ ɛhɔ ne yɛwɔ ɛmara nkasa na meyɛ birikyɛ so nyame kyam akyɛdze a meyɛ birikyɛ yi Efua Sutherland burenyi onyine ba obo hu na mresi idan obisa meyɛ birikyɛ yi na yɛ birikyɛ yi na etum isi dan dam opagya ma ɔdem no kwagya mani nkwankwansa ma maka a mankɔ ametewie maame ababra nsema
na me tse ne ya bi ma aba ebotwa mfonyin na ete ho asam enyi mu eza assault dem abronyin enyi mu eza so ya wokoya wamba kasa mo Debi amaka se ya ho ebusanfo ha ye Ekumfi TV dem be kan no bi mo ze one question sorry about oye bra ima I say wow obi so say Ekumfi man have a great culture and history Abakan John I say good the man away ya so was in there wow nice story dem oye papa kan no say epedegi is dwuma bi biara na eto nsa $300 949 0245 300 949 a friend of the Ekumfi Atwa it was happening so and so you chere always Ekumfi Atwa in the Ekumfi district central region of Ghana and I way na and some no dosun that men people up at no and my family be in the way to see how my work here because now what say you pay na be to sign there game pay what you be anko nzamu ye na so no so na no ware sem de onka chi engide de o mo enti no Ekumfi TV se bo won no ye bopo ye be gi ho a kire magana manya hu de ye kada koziza intum nke kozisam wo Ghana ha abra Ekumfi Atwa onka ho ano de mbi where na press wasem bi kana emara eyin ho no panyin mabawodo na emara so me telephone number na bezere botugwe 0243 27 4596 0243 27 4596 me number okay ebusanfo we dan wo oye Ekumfi Atwa na ehwe na se na woto wa ha na atenebo na oye soronko pa camera photo mo do ha na menye me pay freezing ko mo atenebo no na me from asa abrefuzi bi pay for was no different ma eti atenebo na eyi no tene ne ye biepe na we ojeje na ahu de oye soronko mapeda menye atenebo fo no bezin ko mo kra na pojo for that Yo, from Kweku Amayi. Kweku Amayi, opinion Kweku. What they call them? From Wamakaide. What the kind, Madame Wasi. I had the Yanko. I had the Mudumetia, Wamama, Yerizi. Young Payunfuna, Modi, Nayan, by watching. Na bra watching boyane ya fa na agrizara na chire ne hu na o bibi wo ntawore ye de chire ne ye hu fa su biara wo na hu so ba ne ware ye nye ne ba nyi ye da ano agrizim ye tumi de papa na nda dua wa ma hu ne se ya nhwe ne ye na ya ade no orugu ete mbe mbo ya kana me yimu no aya che me ya atie ya dwene ya kana sa nche obeya yare ye botu anamo ne akoko sa FM ne ya tere wo kekan aya abakwasam ho nsemi na nche ya kada ya hu adi de se mfre bi no ba fra nya ye botum ne ye kogwere wo ho mpo no wada ya da kire ho
nti akeka yɛ da ato na ya mena da ma Ekumfi TV ya be ware we bo pwe ha enwo mfanyini he amanfo hwe eti ye meye we ha nyina no odantintem ma eti abochi be bia ya tu hwe no sɛ mo rete da no wonte nkɔ echiru pa Ekumfi Atwa Kodzidan oha sɛ yɛ kana tintin bu anya waga jore kyene na ya bu na rombo ya ngwa no kwa kyene na ɔwa Ananse kyerɛ ɔyɛ kakra bɛ ɔfrɛ no ɔbere otu Ananse mo ɔyɛ ɔkan dɛ brebete na kasi na so ɔkan the drums mpanyin sama brebete tete ka sum ofiri ɔka kyerɛ ina sɛ te wa kyene so a bɛte dɛ ɔyɛ mpanyin ɔreka na wɔyi na asɛm ɔkan dɛ brebete tete mpanyin sam brebete na wɔyi oyiyi ho tete ka sum ofiri ɔka kyerɛ mpanyin sam brebete Ananse sam kyiri kasa ekasa abowu ni na ɔka nti kyene boy mo kyene no kwa de kasa na ayina wo bo na woni nyinara na nyina wo na asama ɔka sɛ eba fa hia dɛ yɛnkɔ ɔyɛ eyi yɛnkɛsi pia yɛbotum yɛsi pia ma da chi koyo kra kyerɛ anwombo a wɔno bogunye gya hia akada na yɛwɔ hɔ na mom yɛ mpanyifo asɔ ɔka dɛ ɔyɛ Ananse na yɛnyina maku yɛyisi na yisi yɛpoma no aya yɛtum ka dɛ ɔno ade nkyinoro osana nyama wɔyɛ sɛ ade kyinoro a na nkɔfo de nsa kyɛnkyɛ wɔyi na ɔyɛ dɛmade nti ade nkyi na yɛ apo ne akada mama wɔnhyɛ hɛn so da yɛ ka dɛ ade nkyi yɛro dɛm na yɛ ka yɛtumi si pia ma ade kyi ana ndɛ system we bɛgye hɛn adwuma nyinaa wafa nti mmara ma ada rum sɛ huri tse da na wɔnte nkɔ akyi na wɔn mama ɔnsan mmra na yɛsɛ ma mmɛn agye ma asam kakra mbem kan na me panyin so opere waka kakra wuzini biom bedi di kwaku amanyi kwaku amanyi no panyin kwaku amanyi Ekumfi Atwa na onye twetwe nkomo ɔse wodwumazi biara da mmerna yaka no ende no ɔse amanze wɔn to nkyɛn na sankofo susu wɔnti dɛm nti no ya asan ya banyan nti ɔyɛ yɛn bronyi yɛn bezi nkomo bronyi wɔ ha mu de ɔno na ndo ba ya ɔpɛ de ɔte ɔse ɔno ɔhwɛ ne kokɔkɔ na ɔmfi soro wɔ ofi Ghana ne kwa point up da ɔte nya na abɛkɔsɛm no ɔtam Ananse sam a wɔgɔto na wɔhwehwɛ ma na Ekumfi Atwa na dwumazi no ɔsɛ ase dɛm nti no waba na yɛn bɔ twɛn kɔmɔ yɛn nyɛ papa mɔjɔfo dɛ mɔjɔfo Kwesi Aboa wo so wɔba sam ka fa dwumazi nyina ho okay yɛbɛhyɛ ase no wɔka bibi dɛ obia na adom akyɛ da yɛn mede man nti yɛso bere a yɛn firi na ɔkɔdi yɛbɔtwe but na adom no won tie de wuhyem emso mede kyenebɔ nti mokodi bɔkɔ bia ye de echi me ka da me nkan bebre ya mama ya ma ye de ka fi national theater nto odum pempen so bia ma oyen ya akasa university fu no legon ho ba ye we exams for culture ina na ho aba ha another wa afra he so what the pass na wonya ahoɔden da adum bi ba na wo wie afiri wanka ahe bi nto kodum pempen so bia ye ya adwene dwuma otere ye begya ye osana ye ya ngasa no nyanya hwemfim nti ba ya afia na afia bi na wo franya kura yamba na mom dania na pepe ba ya fombo ya di ansa na ye je tuma nti mama kan le so wo pere wo boa ma okodo a oni no kwaridi osana we di hwenwom ba ache nti obodum pempen so bia wan franya Kodzidan ba na osia so ne hu dam abakwasam osana hia ya papa mu na aboto no we na wo kɔ na ho a waka so from a won to maya hwe nti hia ya fimi pia eti adena ayo sisa ho a waka hia mu type hia na yɛde ɛho hyem nti sɛ wamboa ma mɔfra matere wa mu so wa mowuro ma hia ya fiwala wɔhwɛ Kodzidan mabate baate wo hu osana ya wade bi o wa wankyiro ɔte mpa no mu na mom le ya na ro oba obeka ho ndi se wan fa da mo kwan no ho adom akyɛ na owo mu no wa mehyɛ ma na wan pek yama na ye yebo kon na ayo e ba obaka be astro na nso ne hu ma membisa e ba nti akyɛ da bi ma ba ha basua obebisa no mu nsam wo rekɔtwerɛ exam so paase wɔyɛ den na man yɛn hyehyɛ bi anto a sɛ ansa na bepempo ebeba bebudu Kodzidan mu mpo na nkyɛ anya hwe kra no edi bi atofom e ma ba ya onka ekɔhyɛ bukura no kwansame de first no yɛn yiro na maame ante Efua Sutherland ɔtebo
nti ɔno no ɔde ho ba dame bi na yɛn na yɛn no na what has ana we wu okay na yɛn di na chiri dɛ ɔno program na mmom yɛmfa nhyɛ ɔno onye nkɔfo bi wɔ ha ma ɔnwe wɔ akwantum a yɛ bibia ɔhyɛ wɔn nsa ɛwɔ dɛm nkɔfo no na ade no ɔfɔ no ɔba ɔma ɔmodu nti ehu na nkɔfo emuya kwasa akyɛ nti wanhwɛ ne yi a nyamina adum kostafo abe na obenya mpanyinfo bi a obotum asoro ma yaso yɛ hɔ awo yabɔbɔ na mmom so ɔba na yɛ kwe na ɛbɛtan na sunuma obodu baabi wɔ frame bɔ ɔbɛyɛ yɛ kwa ebusuafo ha yɛ Ekumfi TV yɛwɔ Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, yɛwɔ Twitter ehwɛ yɛn wɔ abrochifo a wɔta frɛfrɛ yɛmɛ adoma next week na yɛwɔ nkran na tama Ekumfifo hɔ waka wɔn ho aboa na wɔsi yɛn kɔ 15th of January next week wɔ ha ɔyɛ mmerɛnse ku a wɔsi youth o meeting bi eti mo wanti mo sese mo na oba mo ngo na fie san twa ne biom dem ra yen ye bo sia bo hwe ye hope there nyema besa amane mo do dwumazi bi beso na me kwa amato nsam na won frɛ atwafo na inda no ska bam abrochi nkura abam ene na hye wo kyer nkoso hin ba bi wo Ekumfi sa kyer asini dwumo za hin da ozi da menyamenye me ozi kwa abrochi nti mebo mu wo he nkobo na amende me hu ko so ha mo nti so bi mo ko US a na wazo mo so ko anya hwe kwa no if information kaka fo na ba na wo so anya fo so ni bi so ya pray yeyem adum no do ho na man hwe ye obayo ayo so amu hwe amu ni iya mi so aye bosom me ko ba manze na fi ye baba emi maba 15th of January ara na ya asan ya bogoro biom na mo ba mo ma hisa mo ho na dem rebro yin sa be ye hope there nso betima bibi oda aboa ya crowd da maso me ya baba nti ma atwom ni don twom na osisi ebusuafo Ekumfi TV nyame adom a 15th of January sapede hu dwumezi a ye be san ba ha mo na ye be meeting bi wo ha mo na mpemfi be san yegor na wara be na yes se ye ka ba kwasam na ye ka kozi sam za intumi ye Ekumfi Atwa mfempim na ye tampra na si ya ahihye pa de ye dwuma wa bonwu na nsa tu so baba ya ba ya manwu na san gofo nambo da wo ye sa aguri ne wadi nto na team players na ya wa ba ye won kofo wa wo ya nsa wa ka pasa atase apasa komagis na na wo ye bi wa ha ama oskanyina oturo onyi sko nti okostowa na odada o odinano odada ho a woton ade no waje owi a wegun no afashe are me ya afasha obo pe ya gofu hu na pape ona odi ya tu no mante hu na ni tam ya waje na nesu bo no tam no waya bo difference o me adoma ya baba ebusafo afiso ahuna ya papa no ate na oka bibi de aye Ananse sam na ayarma no oye apasa na awore no ye ni na na woye bibi bebre hyechi se woba ye be ni na akere ho na yi ina onamro na damu dan yo sie yi na amuranye National Theatre first na Japan drama studio okay yeah ntinyi ina woye wowie na wade to concert open kusum na hana na woye concert na Efua Sutherland oyi wade cross samwa man kaninya ewusafo 15th of January ala my samba mo bisi na yenhwe comment kakra kindly ask him what is the way forward to revive this great culture. Now obi said sisiara obi kada way forward we beka nde ya ko yin kwan be ne be foda ya ma di obi sha ba mani modo obi libisa nya sponsor yin bia obotunu weso de obobo yen wo ka de oba mama ade ne etima mofra a wa kichi no so de obo ba boto okay nti abaka John wasi wonya ekitafo this kabesem won tarisem won bibiarem na fi wama ade no akoso na Ghana he nyina wate yanka Frederick Kwesi Esel Ejin us great watching from Accra. We are coming for the 2 weeks. Okay, Omra no bedwe. Also, my name is Atapenyin. I'm from Efua Atwa. Watching from UK. Abrochimem. Okay. Abakajos, I'm watching you return from the announcement 15 January. Yes. Until 15 January, you have yeah, about Zagon. I know about your papa. You should be there. In your question, what's in the Yayanwaha?
yɛwɔ mɔta asafo yɛwɔ ampan yɛwɔ tehinta yɛwɔ ɛbaade nyama bebree ne nyinara 15 no bɛyɛ dwe ne nyinara 15 January nyɛ papaaro no wagye ato ɔnam kɔsɛburi nti sɛ yɛahoɔdenfo a ne nyinaa wɔtumi aba ne nyinaa ebusuafo yɛnya sponsors ekumfifo a wɔwɔ akwantum pɔkyɛ wɔn face camera mpo yɛtum wɔn face camera yɛbubiɛ yɛwɔ abiabu yɛtum yɛbisɛ yɛwɔ biribi ɔfra no aborɔme ne nyinara ne yɛn mpanyimfo wɔkyerɛ yɛn Kodzidan yi mu nti sɛ wɔyɛ yɛnyɛ akyitafo mu wɔtaa yɛn akyerɛ dɛm nyɛma nyinara yɛn mpanyimfo no a wɔawuo kɔ no ɔyɛ adze a wɔde agye yɛn panyin obi na ɔte wei yɛwɔ baako a ɔfrɛ no yɛwɔ baako a ɔfrɛ no Atwa ɔpanyin a ɔfrɛ no Pa George oyi wɔnyinaa wɔfa yɛfiri ha ɔpanyin bi wɔfrɛ no ekumfifo mu ayi si yɛ akyɛ ɔfrɛ no Kodzidan Mu aha na ɔbɛtoo no nnwom ɔbɛfa nnwom wɔ ha ohia da yɛkumfifo yɛsan yɛfa nyaadze bi ala wɔawie afie nsɛ no abusuafo da mmerɛ yɛkae no mpanyimfo na wɔ ha ma yɛmɛ adom a 15 January yɛbɛba no afi yɛbɛdza aro no kɛse na yɛnkɔ no yɛnye ɔyɛ menyeme buronyi nkasa ɔma magua koraa Billy, Mr. Fifi, no, you get a check. And you are begging her. No, just put it down and now focus on us. I need you. Ebusuafo yɛn wakɔ aba dɛ mmerɛ kan dɛ wɔn Ekumfi Atwa na Kodzi ɔyɛ anansesɛm a yɛaka wɔ Ghana aka na abɛkɔsɛm ne fapimia no ofie Ekumfi na ofie Ekumfi Atwa no ɔwɔ Ekumfi district central region of Ghana and nda no nyene sa ka ɔyɛ nyane bronya ɔyɛ ɔsɔ ebibin ɔyɛ broni but wɔwɔ no Netherlands, right? From Netherlands. Originally from Suriname, South America, yeah. South America, okay. And to Abana, what Ananse stories, and he wanted to know the how it is done and the whole performance and the whole history behind this event. So he came to Ekumfi Atwa today to see the group Kodzi, and he has witnessed a lot. But I want to have an interaction with him to ask him from the beginning why he is here and what he intends to revive this defunct group, which has a lot of historical antecedents. So we are welcome. Thank you, Medasi. What's your name again? My name is Leslie Reisiger. That is a name that my father gave to me at my birth. But my new name is Kwesi because I was born on Sunday, and I love that name. Okay, Kwesi. Ebusuafo mo ka fanti na mo nkyerɛ mo. O say Lesika na nyini zinya ne maame na me pɔwɔ to ne mo sisi ade. We wona wo Kodzida. Kodzida so fo na Kwesi. Kwesi ata na. Okay, of course for Kwesi. Kwesi is no one sabai. One awon zinya baade. Bodua. Obo ekwan. Okay. So what brought you to Ekumfi today? Well, I got in contact with my dear friend, teacher, here next to us, Echo, Sir Billy, he's called, I think, Billy Gansa. And actually I came all the way from the Netherlands to Ghana to meet him, to visit him, because I'm interested in what he's doing as a teacher. I learned he is an art teacher, culture. He teaches culture, drama, music, dance, or playing instruments like the drum and things like that. So I'm a teacher myself too. Only I'm a language teacher. Okay. But
I was interested to know more about what he's doing. He actually, we were talking about Ananse stories. Okay. And the reason how I came to talk about it is because the country where I come from, Suriname, lots of people live there who are from African descent. And I myself, my grandmother was also a woman from African descent. Her own mother was an enslaved African woman. You understand? So that was my great-grandmother. Okay. Yeah. So because of that, Africa has great importance for me. Exactly. And then, as a child growing up in Suriname, I've been hearing Ananse stories. Okay. They're being told sometimes in school, or at home or in other ways. So when I came, I understand that the people here are the original people about the Ananse storytelling. I said, hey, I want to come and meet them. That's how I came here with Sir Billy. And I'm so glad and I'm so inspired to have met these great people, and especially because they are adults doing what they are doing. Yeah. So I'm very impressed. And also it is important for my people at home in Suriname and also in the Netherlands, like in Amsterdam. I've helped to set up a weekend school, especially for children of African descent living in the Netherlands. Okay. Because in normal school, they don't learn the things that they need to know about themselves, about their culture, their future, the past, history, Africa. So, and we are also telling Ananse stories to the children. Yeah. You understand? So for me, this has great importance and value that what I learn here, what I can take with me from here, I will be able to share it with the people in Amsterdam as well in Suriname, my home country. Okay, so today you've met the group. You've seen a lot. I saw you dancing as well. Oh, yes. That is great. I had to do it. Yeah. Because the dance energy is in our blood as Africans, In Suriname, we also love dancing. The people there love dancing. Okay. So I have it in a natural way also from my ancestors. Okay. So today you've seen a lot. After today, what's the way forward? Well, the way forward is from what I have experienced here, that the people have been encouraged, and in fact, their culture, maybe you could say it went a bit dormant. It was asleep. It wasn't dead. It wasn't gone, because culture never dies. It's in us, but it can go dormant, and now it has been revived. I think through my coming and the coming of Mr. Sir Billy, meeting with them, asking them to come and perform for us. And I felt something has been reborn, and I am very happy about that. Well, for the future, what I would like to see is this new energy and this inspiration and happiness of the people should not go dormant again, but it should be alive. And it should only grow and become greater and stronger, and even affect the rest of Ghana. Yeah, sure. Sure. Because this is part of Ghana, what's happening here. Yeah. So, but nationally, it's good if it gets attention, because our culture is, in fact, our soul. Exactly. Yeah. And we don't need other people's culture to come here, to confuse us. Yeah. Because what we have is good and rich enough. Yeah. And that's what I would like to promote and encourage for the future. Very well. Okay, so what's your last message to people watching and also to the community as well? Well, what I would like to encourage everybody about is, let us come back to who we are. It doesn't matter in which part of Ghana, or for my part, in which part of Africa you live. We as Africans, we have everything to be proud of. Be it culture, be it wisdom, be it also the way we have to live to be happy people together. So I would like to seek Africa to revive, Ghana to revive, in the sense of, let us seek what our culture really is and celebrate it. Today I've seen the happiness. How people were happy dancing, singing. I danced with them. But that is what we should be doing. We should celebrate life together, celebrate our culture together. And I would say, people of this place and people of whole of Ghana, let's come back to ourselves.
And let's embrace ourselves, embrace what we have, be proud of it, and celebrate it every new day again. Thank you. Give it 4. Okay. Ebushan for them, Kwesi, okay, and he's very enthused to be here, and Opedobwa, and Wati, it's no barber share, or your Ekumfi Atwa, them ramping for Kaino, ye Kodzi some with Ghana. Them ramping for Efua Sutherland, the late Openyuko Nimo, Pa George Munano, Wabe Kumfida, them render Yenya, or Kwesi Suma Waba, Ghana, and Wabe Kumfino. Former assembly member for Ekumfi Atwa Ebuakwa or Ham now so campaign for about 1 year ago. Community about my brother Billings in Komaka if you miss why he also brought Kwesi to Ekumfi Atwa. Welcome. Thank you. So your friend came and he was interested in the storytelling ability of Ghanaians. And he spoke to you about it, and finally you brought him here. Why here? Thank you. I brought him here because I've been here 2 times on a special project like this, because that was my first time. And immediately I came here, I saw how the thing was done. I said to myself, this is the real thing. And this is what me, myself, I've been looking for. So I've been coming here sometimes to learn from them, until my good friend in Netherlands, in Holland, also called me that he'll be coming. But as he came, he was telling me things about Ananse stories for them, teaching them in Netherlands and Amsterdam and other places. So I told him, no, what the people are teaching there is just the surface of it. We have the roots, we have the place that you can get the correct content, the correct source. I will take you there. So there he asked me, where? Is it closer? And I said, yeah, it's closer to me, just 2 villages away. So then we decided to come here, come and talk to them and know the time that they are going to have for us. And today, actually, I'm overwhelmed. And it's a very great experience for me, and also a great experience for the members in my culture troupe, because they've also not seen early people. You see, sometimes it's good to see early people like this acting such roles, and I see that they are also been encouraged by what they have also seen that the people are doing. So what I would say is, we just have to keep promoting this, because this is what we have. So we just have to keep promoting it. Okay, so let me ask the same question. After today, what next? Because I saw you bringing the school kids who are the cultural troop members to this occasion. So after today, what next? After today, I have it on my project, because we are going to have an environmental project which talks about environmental cleanliness, and we are going to add art and culture to it. So what we are going to do is, since I've realized that sometimes this place is left dormant, they don't do anything here, I will be arranging programs with them so that my culture troupe can also have this place, and also they'll come here to come and perform. So we are trying to bring some kind of connection so that we revive it, because it needs to be revived. Honestly, the day we came here, we met that this place is meant to be a theater. This place is a theater where it's a full setup theater where they are supposed to have good cameras, good lighting systems, where they can be doing at least videos or maybe doing something all the time. So for me, I see that it needs to be revived. It needs to be revived. So if people in Atwa, the school, the teachers in the school, and even those in the community can come together to revive this, it's going to help, because this is riches. This is the money for them. They can make something good out of it. All right, Mr. Billy Gansa, your final words to those watching far and beyond, nearer. What? My final word to them is, I will thank them, because they have been so good by supporting this art and culture movement that I've been doing. And also, I thank Mr. Leslie for also, yes, my good friend, for also bringing, and most especially to the members in the Kodzi group. They have done extraordinary, very well, because seeing early people performing, acting, is different thing altogether. So all what I can say is,
thank you, and may God bless them. May the Almighty bless them. And if anything, let the ancestors to also remember them and also bless them as well. God bless. Peace. God bless. So yeah, don't wait Ekumfi Atwa. Be one obi asam on board on the 15th. Perform we are. Menchama, the man card the corner in chamber. That's a menchama. Also we are bomb envelope into you move with them on Biama Moza. Yaduma man is in Baba. And he asked on the 15th or pass as a moment to Mudia Mufamwa. It couldn't feel about us. Asham. No more overplay. I have one. Eti mara yeso mi yabezi unjume yezo yen bezi eti me panyin wa ha mo pocho yenyi oye Michael mi na o kana mambre eti me brother me brother panyin ma papa sa me yen ko assembly e mo kwa ba oba ye ba ha na ye hu de iziban no yen kirem yen kasa waso wo de kan odwumezi hu na nimpuntu yo me da say oben da American cuisine band since 1966 na me yahohum cause in here mpon wadian started Kodzidan Mu at the age of 8, 9, 10. Okay. Yan yasua mosabo yasua we ye biga mwade yan so na any actress dumedi bialo owo ma oye ashenso anala actions ni yisuan wadi hinidi yawo dem onua krokan yawo moti asafo yan wadi start yawo tenyinta yawo ampan yawo different type of agro krom ha kwedi na ye ka ho mo ayedin ye mpanfunu fi o mba ye culture instructor for the Ekumfi Atwa na me na me chair culture wo education ma aka ebu akwa nakwa ye gedi first wo nakwa ye gedi first opon ye gedi first kepu se fi was different plus so e basina akra man ma bese one name na say masum group a wo Ekumfi Atwa the whole Ghana yen is first e basina ajin adba but the oya ro hu mi da yen mpanyimfo na wadi kwedi no bobo asen aden the oha otesin won wa afon na mdum kwedi okofumi de no education in wonu mu bebre nso ma mpanyimfo na wodi nwanyim wo bafa Ananse sam wo bafa Efua kwan wosisi wan zan wo hunde na sabi stafeche nyimdi wo kwedi mu anara kanko onyi wa afa nso ma wonso wa aba gurefem nti amama ne mufraba na wo man chawda wonso wa shasen we jamino di bori bi shehunu mu de onore janala wa amwa no mwentu anamo pa wanko nti da mana na be sori be the same na what the bayen ono na mepele wa sure de enkan nyomban abasen enna ye new Ghana nti sada ye hu ne teten enyi ndi de enne mi a ye wo mi oba happen no biara yes nenye gbe obiara so de na abofra akọ school nti so obi fi ba bi na olbesisu a wore gbohu nti the way forward am no o mama abatan obiara mama na ba ommen ade no ho na talent a nyameda amanen sa kwedima sa asaw sa action because a lot nkrofo pin wo movies man wo ba fa hwan fapem wa hade no wa de koy nti nye sikenyankwen akatena office obi movie obi a dancer obi a singer nti masa ba tande obiara man be nkranhye maja oye ejapade oye akaman hedi wono so wonma wonya mfaso wo ho na amba sanda na mofre nyina wo ko school wonya nwanyi so egbe nti miso odi kan lu da papa na oba no so ase da muhunu wonne na motu na na no kase da onya da urbeji anye kwem na orba da da ohen yenya bezechi ya nti yanso yenyi bezechi ya on friend ne mutu mo from the bia maba medase da me yempefru wakan ya we yisum de da ya sha so ene orempa hara na insisi biara so rembe minye ndisu na obiara bade yin wa second person man ya kechi ono na ode ade ni fem bo ade bai the master na muso ma bo ma mufra bena wa sha asen ade no onkayo
sɛ mpanyinfo fi wa wɔn bi wɔn ɔreba yɛ ade na mmom mmɔfra nso bɛyɛ anyigye so wɔyɛ anyigye a na ofi da wɔn nso wɔahu wɔate na wɔahwɛ nti madam ase dam nso ne do mu abɔbɔ dɛm dwumadi no ɔrebɔkɔ n'anim madam ase paa. Yada Honorable Edu ase ha Ekumfi TV menye Honorable Michael Edu former assembly member for Ekumfi Atwa Efua Sutherland electoral area na so no ye national coordinator zim Ekumfi district assembly nti ye basle assembly mu dwuma biara yi Ekumfi nyanye zo omo nkafo obi mfi sabio yenye obi mu ntwem kra na so man nkafo obi mfi mankasim ana so eduro na mba goro Ekumfi abra Ekumfi ye wa aza otedam na nanu amwe Ekumfi muzi dwuma biara mo fra Ekumfi Atwa Kodzidan Mu mo mbra osane waza ye ne wa na aye emi maka maba na seka fo obi ba maka cho na ma aye ne ye nti nda ya asasi a munya mo yi chedu Ekumfi TV munya mo hwe na nse na ye wakosa wokodo na ye ne ma ye bo pepe the Sunday ana 15th of January ya samba Ekumfi Atwa na no so wonyi dem obi mo wa ase mo fa mo zamra business that this kaba as 15th no we ala mo fa nse wonsem it was for zebra ka kitio bi ensa 100 cedis 200 500 na won touch no bebre na won touch for bebre won fa nse o sa na say ihu na nda o chine bi onche bi na won Adum TV3 na za na wa saka oh yenya e kan wona Ekumfi Atwa Kodzidan Mu wo ye kodziku no o sa mo ni modo ha Ekumfi TV me Adum 15th of January ye ba san ye se Ekumfi Atwa na ye beda o ye kwesi bofule ba Lesland kwesi Lesland beda na say Lezika okay anana wa kana azid na Billy me brother Billy na o ye kodziku a wo ha mo when you can start, I'm not my best. I ban a fee. I'm watching come on. Eti, I am a farmer. So, what fee a Ekumfi? Chaff, one ram for one ram. Camera down on a man. Woman, I'm making her. Now, could you come to quit him and no baby? One ram. All of you can assemble. Eti, Obia, but Bakaza, Oshie. One day, you know, say, hey, number one. Mongwe igwenya mateo momo ya harma bra bozi. My name is Doris Yamwa. Gofo yanko Lachaza misia inde se bana kama no hu ye Senyor busy fan ya oda ibisa na ma o kire wa asiye yo he da say almost man ombra na yanko be kwa mi yuje bra le bakasa na yanko mu na da sa na tena wuchiche wache wasa nti ba na esu efi be ezi mu na edikan mi zini ze kwekumia ba ma misu ya wo mu de ase se ewo babwana manto no nche anna misu ya ase wo babwana manto no nche okay ye da say wa na ba pocho nwa ahwefo se wo question afọ bra me se ho gina ha gana camera show bozi na pacho from Christian Mensa ame me bai no ochirema na chin na ologban na lo gbohu na me hwa na pa ye mesua bi ma gbo apo ye ntino ono na chin na ologban na mesua bi okay agbo sha chin ehu usuba ya tada mala ehu yo aya de womre oh mo nsuro mo fe bozi mo so from na ye o mo so mo ban Messi ban no bebre de we a wasi bo metie na me hwe wada ma mo ban no atene bo ni sunku wo mehu sunku wo mpa no so no boy de nti Messi bebre ma south me feel rough okay that's it yeah hwe yen mo for betre Ekumfi oye twa basic school oye Mr Bill Gansa ne culture troupe na ode wo ba Ekumfi Atwa oye Kodzidan Mu de wo mo hwia azim fi yempanyfu wo nti da wo hwia na wo guda wo ka kire no yenko Mrs Divide yakun ma mission wo me de say wo ba otire mpo afandama so ma me for da ma yo ya te ante ofo de hasia facho ma mission wo mi de nyo busy fa be yi ba ma wa kire wa asie nyo busy fa on kire wa asie hu wo na ha o pa hu because na say wa hin ye okay ya da say madam bra antembra wa super nation nde brenyi media wa tori mu hin na kasa Misia hawa wesi wa makozi. Kwanya wa fodo makozi ehu. Ati nde ehu media kozi no wo man keke. Asa wo mehu. Okay, yo aya ze.
That's it. Better. But I'm doing Isaac Esman. Isaac Esman. Esman. But I'm so tired. I was in my cousin. Omo Kodzi. Ti iba star isha ma wo na nchenyim na ndem wo ye no. Otede. But you're sunku. Sunku me hu. Ti na ehwe bibie hu. Good. Brother, my sister Abraham. Of for the Betty dance so yanko. Monsieur. Style Atwa. Kwanya Atwa. Hey, na no nye kora botwe. Okay, brother. So from Jima O2, me buy me. Jima O2. Okay. Me buy me the way I was in Bobano. Kwanya for the Boban. Ti Boban e hu. Yes, sir. 15th of January, Boban e Boban ni bi e hu. Wa bo shem bi o. That's it. That's bebre. Sister Yanko, what finish some meeting here? Yanko, my name is Very Simple. Okay. Monsieur Kwana, why there on him, may flat Basabasa, who are going okay, naturally, young, you know, Ibo Basabasa. To them, or Hinia, over getting time of Bogomium, and put a bit to him. I had cry again. My name is Deborah Mason. Okay. Monsieur Kwanya offer that one Kodzi. Okay. It's in the Bomu there, Kodzin 1 2 keke. And I someone 2 keke. Oh, can offer the 2 him. I had over it here. I had narration here. Hey, who is it? I have my name is Gertrude Bakosa. Gertrude Bafo. Bakosa. Yeah. Me who Atwa for one amam brother and does me bon one amam brother Kodzi na azia oyenti. Eno misia. Okay. It's one hour umbra. Eh, me pere o me bisa masam ko bi amra. O me gina. Eh, ansa na wo se dwumadi na ase no. Wo ka asem bi na wonya wegedo. Wo ka ne. Na wo agede de. It's one shot one can. Okay, last one. All right, I'll catch up for you now. January 15th, we'll be here to explore more from the Kodzi group. Bye bye.